na minsan analabsak balay ti ampunan. Nagsari madengak ubing binuybuyak at damay sa apimpiman inak kinapatang. Timalyaw ket bulsek gayam sa nagtedted luwanan. Ulilaat awanan tinaganak kasla sabong ti kaleddaan ana iyaw awan numagek ananang wenno mangkibin atatang awan mangayat kanyak ulilaat adut umay agpili ibilang da anak dan kanayon dak alabsan mabati ak tumanagmaymaysan pinilidak met na minsan ngem gaputa bulsek aklan nang kita dat sa bali nabati ak manlatan. Ulilaat awanan tinaganak kasla sabong ti kaleddaan ana iyaw awan numagek ananang wenno mangkibin atatang awan mangayat kanyak ulilaat awan na ng amang arakop mangay ayo numalmalday kaya't kupayan numaminsan biyag ko mawakasan taamok asa di langit makitat ti aglawlaw adda pagtaengan apagawidak kas kadagi ti padat. Ulilaat awanan tinaganak kasla sabong ti kaleddaan ana iyaw awan bisung tinanang wenno isen iti tatang awan mangayat kanyak ulilaat awanan tinaganak kasla sabong ti kaleddaan ana iyaw awan